Kongeye kubasuhuza kuri YouTube channel yacu aho tugiye kubagezaho indi nkuru itangaje rwose y'abayobozi bakomeje gukubita abaturage. Umuhuzabikorwa w'urwego rwunganira inzego z'ibanze mu gucunga umutekano DASSO mu murenge wa Gitambi n'umunyabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'akagari ka Hangabashi mu karere ka Rusizi bafunzwe bakekwaho gukubita abaturage bashinjwa n'abaturanyi babo kubarogera. Amakuru dukura ku gihe avuga ko kuwa kane w'iki cyumweru aribwo abantu batandatu barimo abagabo 4 n'abagore 2 bafashwe n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akagari bashinjwa kuroga abaturanyi. Abo bantu ngo bafashwe bitegetswe n'ubuyobozi bw'akagari nyuma y'amakuru maze igihe atangwa n'abaturanyi babo babashinja uburozi, ariko nta gihamya n'imwe babifitiye. Hari abaturage batatu bikekwa ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane babashinzaga ko babarogera abana. Nyuma yo gufatwa babashyizwe mu ruhame batangira gukubitwa, abantu biganjemo abana babashungereye. Bibabaje cyane nk'uko mubibona, abana cyane cyane abanyeshuri nibo bari baje batumire cyane. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Yakaremye Jean Pierre yemereye igihe ko abo bantu bafashwe ndetse bagakubitwa n'ubuyobozi bw'akagari batuyemo bufatanyije na DASSO. Ati hari ibindi nari nazindukiyemo mbimenye njyayo nsanga babaryamishije mu kibuga, mbakuramo mbajyana mu cyumba cy'inama turaganira n'imiryango yabo birangira batashye. Yakaremye yavuze ko abo bayobozi bakoze amakosa yo kwihanira abaturage kandi bakabikorera mu ruhame nta kimenyetso na kimwe gihamya ko ari abarozi koko. Ati bitewe n'amakosa yakozwe harimo abantu bafunzwe barimo umuhuzabikorwa wa DASSO mu murenge na gitifu w'akagari bari kuri RIB barimo gukurikiranwa ibyaha bakoze. Yakaremye yavuze ko yakomeje kubikurikirana agasanga ari amakimbirane asanzwe mu miryango kuko harimo umuntu ushinja umukwe we ko amurogera, ndetse hari bamwe yaganiriye abasaba ko nabo babiganira mu muryango nyuma bamuhamagara bamubwira ko biyunze. Amafoto yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga aba baturage bakubitirwa mu ruhame yavugishije benshi bamagana ako karengane abaturage bakorewe. Uwitwa Karemera Dani abaza Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Busingye Johnston na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ati none se twatangiye ryari kwihanira? Niki amategeko avuga kwihanira? Uwitwa Ntakirimana Alfred yagize ati ndibaza nk'ubu aba baturage baba bahondaguriwe mu ruhame hari n'abana, ubu si ugutesha agaciro ikiremwa muntu? Ese akarere ka Rusizi kari kubikurikirana ho iki? Ibi mbona bizatera bamwe mu baturage kwihimura. Minisitiri Busingye Johnston yavuze ko umuyobozi w'inzego utegeka ko abantu bakubita kuko bashinjwa amarozi atari ibyo, ndetse ko iperereza ririmo gukorwa babigizemo uruhare. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamusubije ati abayobozi bo mu murenge wa Gitambi mu karere ka Rusizi aribo DASSO n'umukozi w'akagari bahohoteye abaturage ubu bashyikirijwe inzego z'ubutabera, iperereza ryimbitse rirakomeje. N'umuhuzabikorwa w'urwego rwunganira inzego z'ibanze mu gucunga umutekano DASSO murenge wa Gitambi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'akagari ka Hangabashi mu karere ka Rusizi bafunzwe bakekwaho gukubita abaturage bashinja n'abaturanyi babo ngo barabaroga. Babashira hasi mu ruhame rwose bararambika bafata inkoni barahuragura. Inkuru iri ku gihe ivuga ko kuwa kane w'icyumweru gishize aribwo abantu batandatu barimo abagabo 4 n'abagore 2 bafashwe n'inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akagari bashinjwa kuroga abaturanyi. Abo bantu bafashwe bitegetswe n'ubuyobozi bw'akagari nyuma y'amakuru yari amaze igihe atangwa n'abaturanyi babo babashinja uburozi, ariko nta gihamya na kimwe bari bafite. Hari abaturage batatu bikekwa ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane nibo bashinjaga
aba bantu ngo babarugiye abana nyuma yo gufatwa babashize mu ruhame batangira gukubitwa rwose izasagutse kuri Yesu barahondagura hanyuma rero n'abantu bashungereye. Iyi foto uyibonye hari ubwana bw'ubunyeshuri bwinshi cyane, abagabo bambaye bote bararambaraye hasi, umutwe bawushize ku itaka rwose neza ebana. Hari ubahagaze imbere afite inkoni shaho y'icyuma ifite rwose kabisa inkoni zimwe rwose kabisa nayita ikisi yabashumba se bahonze rwose bahondaguye. Kandi muri aba bana wasanga harimo abana ari kubona se bari guhonda, harimo n'umugore yewe ubanza w'inkoni zari zimugezemo aranicara. Ibi ni ibiki mwuka byaramo? iyo ni da twizere ko aba bantu muri bubakanira ubakwiriye. Iki ni igihano kimeze gite? Tujye gufata akaruhuko tugaruke n'izindi nkuru. Iyi ni Zinduka hano kuri Radio 10.